обедтен кейін индивидуальный 4 сабақ бар. Биринчиси бұл дирижирование, вокальное пение, специалист, бұл бағы аккордеон, баян, қомыз, анын жалпы фортепиано. Жалпы фортепианоға бардығы кірет, бардығы инструменттегілердің немелері специалист. Айырмасы жоқ, главный фортепианоға кірет бары, дирижированиядағы, вокалға дағы. Бирок ошонун баарын бир алып кетиш кыйын. Инструмент ойногондо же ырдаганда адамдай өзү көргөзүсү келет. Эгер мындай профессионал болсо, өзүн көргөзгүсү келет. Эгер начинающий болсо, уяла берет. Мен мисалы вокалда начинающиймин, эстрадный пениеде же вокалдык ырдоодо мындай кичине тартынам. Бирок инструментальный немеде кыйналбайм. Sizin cemaatınızga, Turat Bekeyevич, sizin cemaatınızga ben ilgilik kalan, buna bayaman kaloştu böyle otaslar, buna 80'ge o paratat. O şunsa da özünden çoğun bayandı götürüp alıp, buna çoğun dengeldeki muzikanı oyunu otat. Buna jakında kuda kalırsa, Bişkek'e konkursga orasıda. Ilgerki duhtu biz kaytarıp gelişimiz gerekler. Ilgerki uçurda ошону окумуш мындай билимдүү күчтүү мугалимдер көп болгондо, анан ошолордун ойногон чыгармасын көргөндө биз дем ала албай калат элек. Биз ушундай ойносок деп көрсө ошол учурда эле бизге мотивация беришкен да. Азыр бир эми биз ошону алып келет атабыз. Мына азыр бүгүнкү күндөрү эртең менен биз кечинде мындай барсак, ошо пианинодан, комуздан, аккордеондон заниматься эткен уже балдар чыга баштады. Азыр дагы пианинодан жакшы ойногон кыздарыбыз бар эле, алар да чыкпай калды. Эми буну салтка айландырыш керек да.